Okey, kalau soalan suruh terangkan pasal denature of the enzyme, cerita dia dekat sini pula. Okay, so normal enzyme, we know that the active site is specific and complementary. This is enzyme complementary to the substrate. So substrate can bind to the active site of the enzyme. So the reaction akan berlaku. Alright, ini tak ada masalah. Now, ini 3 faktor yang menyebabkan denature boleh berlaku. High temperature, extreme pH change or presence of inhibitor. Ini inhibitor yang kita dah discuss from this one, yang ni. Ingat tak? Inhibitor dia boleh bind kepada active site. So, yang ni dia block je lah. Tapi inhibitor yang bind kepada bahagian lain, other parts of the enzyme. So, bila inhibitor tu dia bind dekat other parts, dekat badan enzyme tu, dia menyebabkan active site tu berubah. Dia kacau bond yang ada dekat sini. Chemical bond dekat sini. So, ini pun kita kata akan menyebabkan denature jugalah. Okey, jadi bila denature, bila high temperature or extreme pH change or presence of inhibitor, it can cause the change to chemical bond yang tadi kita discuss tu kan. It could break, putus sahaja atau berubah. Jadi active site kalau kita tengok dia dah berubah dah. Dia dah bukan natural dia dah, sebab tu kita kata denature. Okay, so bila dia denatured, substrate cannot bind to the active site. Okay, yang ni nya, sebab ni nya asli dia macam nya, arigato.